Ye umugongo washitse mwoka byara. Pese burakeye naka kanya. Ukagwe. Uzi ko ndigeze nicura. Benga ngo ndasinzira. Ino ngigwa mugongo yasigaye hano mwoka byara. Ariko ye ntiwirengagize. Yewe se wo kusinzire wanyiwe kukagwa. Ariko aho mugizi wa none ndi bubucurera simbizi. Ndumva umutwe wajanjaguritse. Bise wamenya ndwari yaratunze yafumbire. Rega wogira gutonda ifumbire. Gize ngwiki. Aha ntimwaviriye hano rimwe. Kagaruka saa sitaje kurya kongera kwisubirirayo. Yiriwe he? Aha yiriranywe ngo nawe wa musore wo mu ruramba njya numva ngo biganye. Ntakiwe nijoro. Dore ubusanza aribwo amaze kuryama. Koko ndabwo yatunze yafumbire none nasize musinze. Ubuse ko amaza meza birasaga yicaye hano. Anigi imici gusa abona ko nzabyihanganira kwita ryari koko. Ye wahora niki? Umenya nta niyo yabonye atubeshye. Uwiza afite urwandiko rwe yakwirirwa yicaye cyangwa bunga imisozi woshye wayigabanye. Yayibona atayibona arambona. Yewe nakumira koko. Naramwihanganiye bihagije. Yewe urubyaro rw'ubu. Umusore uryama koko akabyuka saa 4 saa 5 atagwaye. Agatungwa no kujya no kuryama bose uruhinja koko. Wararata amashuri. Nene naratinye kumukangara none ndarambiwe. Hoshi. Sinakwihanganira amafuti ngariye. Erega mayo uracyavuga. Dore sinzi ubwo nigeze gusara nduzi ko ari ugusara mubwira kujya kunzanira utuzi. Agiye kunsubiza arambwira ngo hagira umuntu yikoreye ikibindi. Umva urubyaro rw'umwuka byarama. Kareka. Biriya yihaye byo kutikoza isuka. Ndagira akarimo na kamwe akora. Agize ngibyago ntabona akazi yakwimarira ikiko. Yego se nyine. Na Felix tarahinga nkanzu iriya nyana yimbwa itampa y'agaciro. Ariko nubundi ngo wibahetse ababwiriza wo mu mugongo. Wowe ufata isuka kangahe mu cyumweru. Uva amase nawe ngo uravuse. Harya ngo hazajya hahinga abagore gusa. Yewe. Nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda. Yego simbora mu murima ariko aho mfata isuka nerekana umubyizi ugaragara. Kare niyo ndahinze mba ngorera urugo. Urukorera ute? Uyu mugabo no muhuza w'urugo n'abaturanyi. Aha. Bese ni ministeri w'ububanyi n'abaturanyi mu rugo. Ntago. Ukagire rero ngo tuba tuzanwe no kunywa. Yewe ndabona ari nezo bariramutse nabi. Rakanje guhinga hakiri kare. Yasukira ihembese. Ariko reka mbanze mbyuke yankora busa. Ndabona yabyutse. Reka noneho turamwakwa. Aho ndi yatwumvaga. Mwaramutse iki? Ya. Bega runo rubyaro. Ikirisho cy'abandi bashira babyukira koko. Dasho ni uburumva utamwa. Ese ko wazindutse wambaye neza ugiye. Dore n'urwandiko rwawe konseye yazanye ejo naraye nibagiwe kuruguha. Ubu muzigeze aho twigejeje. Ku banyeshuri bose bo muri komine Murama ndabamenyesha ko kuwa 4 mu cyumweru gitaha hateganyijwe inama y'abanyeshuri bose biga mu mashuri yisumbuye n'amakuru. Ingingo izasuzumwa ni yerekeye kurebera hamwe uruhare rw'umunyeshuri mu majyambere ya komine ye. Inama izatangira saa 3 kubera akamaro kanini k'iyo nama musabwe mwese kuzaba muhari. Urugumestre wa komine Murama. Nagize ngo nurumpa akazi. Babivuze kuri koko ye. Ngwigeze kure ntayitagira ihembe. Ubu arashaka ko ngo tujya twigisha abaturage gusoma no kwandika. Ndabyibutse. Ejo twarahuye numva asa n'ubica amarenga. Sabona ko bindeba jewe. Kuki ndi umwana wo mu mashuri yisumbuye. Singiri n'umunyeshuri kandi. Akareka sishoboye kujya kwigisha abaturage sicyo nigiye. Wakwigisha abanyamahanga se mwana wa? Ndashaka kuvuga abantu bo mu cyaro. Impamya bushobozi mfite si yo kwigisha niyo gukora mu biro gusa. Kandi niyo nakwigisha ntabwo nakwigisha mu cyaro. Wakwigisha hise mwana wa? Ahubwo abategetsi banyibutse bashaka kunkoresha imirimo. Wabahunga nkigendera. Ukajya he mwana wa? Ngiye i Kigali. Kigali siriho hari amahungiro. Ngiye kujya i Kigali. Ariko ubundi hari uhungi wabo. Ngiye gushaka akazi i Kigali. Kundi se ko bene wanyu bose babino. Ubwo urumva uzaba kwande uzatungwa n'iki? Hari abantu benshi twiganye sinzabura homba. Kandi n'abantu bino babi Kigali si bakeye. Mwe natangira kundabirwa nzajya handi. Akazi kazaba kaboneka. Ubwo nibwo bugabo rero.
erega hari nubwo nasanga narakabonye maze ngahita nkura. aboboye ntumugitinya urubwa, umuntu yabahana atari kwa mwene wabo, kandi niyo habaho ntacyo akora yirirwa abungera agacyurwa no kurya no kuryama iminsi gashinga igataha. yewe ntimwigaya koko. abize ntibagira isoni. Urasetsa koko, ubusa no gupfira hano ntinya urubwa ari no kwihagurukira ikiza n'ikihe. Urubwa ruruta ububwa, kandi ngo inyoni itagurutse ntimenye iyo bweze. Sigaye mpumekera mu kwaha nk'umuserebanya, none ngo nindeke kwiparangarira. Ibyo ubu ni ukwihagurukira, ninicara se kazizana. Abazanyinubanza bohunga njye hano i Kigali ntabwo ari nto. Mukagwe dupfushije duhagara cyamba doga mu nyengango. ahora n'iki ko arakumira. Nibyo nyine. Ese mwe numumaze kumuharura uko sibyo ko mutabimbwira. Mutangiye kujya mubyuka muntuka maze ngo nkomeze nicare. Bose muri turapfike. Hari cyo wanguriraga. Genda. Bazagahinda kabe gake. Ahubwo ndabona nakererewe. Niba ari igihumbi mufite nimukingurize nzakibishyura ngarutse. Aha, narembite yo kuzashora no kuzashorera ziriya nka. Ko ndacho bitwaye. Kanyarebe nyaguhi. Utazabura ibyarangwa ndi wamariwe. Ariko ubwo ayo mafaranga yabitse hafi habiki. Igisambo cyagira aho ngaho. Imbeba zarinda kuyarya. Sanga imvura yanyagira kanyagirwa. Nabanyahombe ubusa. Rebe. Enda papuro mashashi. Enda ugera urugendo rwese. Murakoze. Urugendo rwese. Nzakibishyura n'ingaruka. Mwirirwe. Ngaho. Mukecuru namwe mwirirwe. ngaho weho umwana wawe agenda amahoro. cyose kumuhaye ariya amafaranga, none ejo abapolisi bagaruka. Wibagiwe ko mu cyumweru gishize twababonye batungutse hariya mu ishyamba tukazisha mu gikari. Rwose tuzahura muri urwo amaherezo azaba yahe koko. Ninde mupolisi uzatinyuka gufata inga zanze cyangwa kumfata? Aha. Umuhungu wanze agiye kuba umutegetsi. Aha. Nawe uravuga. Uzarebe ko haruzongera kumvogera. Reka byaranatangiye. Warubize mbese? Zigengera mu kabari. Bose bagatanguranwa kumbanza. Aha, nawe ubuze kubigendera. Wahora niki? Kuva umwana wanze yarangiza amashuri. Bose basigaye banyubaha. Aha, nicyo cyubahiro uba wakibasabye. Mfara. Ariko umenya igihe wari utangiye kumutunganya waba wakanze rutendere. Nyuma se wabonye ko nigaruye. Hariya amafaranga muhaye. Tatumye genda yishimye akagenda dufitiye agatima keza. Nuko ari abubu. Ubundi twari tugiye gukira. Ubundi itaza ngo bazamugire perefe agakira agategeka. Ko bamuha kose kapfa kuba ari akazi. Erego ukuntu mbyishimiye ahari ntikazaboneka. Tazaboneka. Yewe ubukene dufite muri uru rugo. Namara kukabona rero. Nuko kumubwira agashakira na barumuna bakazi cyangwa bashakira amashuri. Wenda hazavamo bugurume siteri. N'ubundi sinabona iso batungisha. Zigiye mbona n'agasambu dufite katakera. Wowe urivugisha kuko usanga basinziriye. Ntuzi intambara yabo iyo barya. Umwe ngo aranshuze, undi ngo simpazi. Yewe si twe tubonye umuhungu wacu akorera amafaranga. Bari basigaye bansha imigani ngo nabyaye abazungu. Erega guhenga wabiretse. Reka umubyizi wapfuye nzabambingejo. Ahubwo ngiye kwa Kayumba. Yari yambwiye ko mfite ijambo. Nagatangaye bukaka waramukanye. Abagire bajya baragenda dawe, Nyiramiruho nzajya mbahingira. Yewe ariko nzaba ndeba amaherezo. Sinakubwiye ko akazi k'umugabo mu rugo atari uguhinga gusa. Ndigendeye ndetse maze wiwe abagore twagorwa koko. Ubu nzajya mpingira abana 6 batarimo n'uri mu kigero cyo kumfasha. Na se wowe wigize umusonga rere koko mbishobore. Mbese kugarutse uretse kujyayo? Garukiye ku irembo. Sinzi uwo mbonye sana ntwari. Ibera hano mu ngike do. Ari kumwe n'undi. Yewe ndabona ari koko. Cyose kumba nari kumwe n'undi muntu w'umusirimu. Turamwicaza he? Ariko sura musore bari kumwe yabarinda. Sinamenya turatumumenya. Turabicaza he ko ndi hari abasirimu? Ubike wamuvure uzurambure kw'ikirago. Yewe nibyo koko. Ceceka. Ngabara koko baje. Ese wagendeye mu ndege ntwari kwisugaruka? Oya ntabwo nagendeye mu ndege. Nkuriye mu nzira none umusore ndeba hano. Aba se mwana wa. Gira abana. Komera. Mukomere.
muhuriye mu nzira. duhuriye mu nzira yaraje kundeba hano. Hey, uyu musore se ni uwande? Uyu musore ni uwa Mpambara twari. Mpambara. Iyi ni uwa Mpambara. Akaba yitwa Murara. Mukagwe. Karame. Ngwino suhuza umushyitsi. Harya uyu muhungu ni uwa Mpambara? Ni uwa Mpambara. Nukuri da twahurira mu nzira ngahita. Ubuse urabona badasa. Barasatsa ko nazaga mwumva bamuvuga. Ariko kubona mwana wanje n'ubu twararakoze ukutizaniye hano. Ngaho neza. Naho mukecuru. Eza kuza. Iteka. Ngaho cyane. Ego. Icara Murara we. Erega n'ubundi ntabisanganwa nk'amagambo. Koko mwana wanje. Uyu musore se wamumenye Mukagwe? Oya da, ndabona ari ubwa mbere mubonye. Ko n'uwa Mpambara yiganaga na Ntwari. Mpambara sitaratoni. Wabimenye? Yo, twongere turamukanye umwana wawe. Giraza. Uraho neza? Naho. Nkongera mukaramukanya da. Ariko se Ntwari urugendo warusubitse. N'umutsi urigarukira. Erega nsa n'uwagezeyo. Kuko icyari kinjanye na kiboneye igisubizo. Birabe mahire. Murara uyu musore yaranzanye urwandiko rumpagaze. Yo, nuko Imana ishimwe kandi singizwe. Iteka ryose kandi amena. Yo, uyu musore mugenzi wawe wese. Wazigisha. Nuko agize Imana ye. Umuntu wiboneye ubwarimo. Hari ikize kinyobera abana ba. Ejo bundi turi mu kabare ka Sehene. Numvise radio ye ivuga ngo abakozi bose ngo babonye konje. Nyuma nongera kumva ngo abarimu nabo bamenyeswe ko bafite konje. Ubwo ni kuki babavangura n'abandi bakozi? Bashaka bakozi. Musubirize Murara. Ubusanzwe umwarimu n'umukozi ariko burya afite amategeko yihariye amugenga n'andahuriyeho n'abandi bakozi. Niyo mpamvu burya bumutandukanya n'abandi. Nanone kandi urebye akazi ko bwarimu usanga atari akazi koko. Akazi se? No kuntu bavunika? Mbese umubyeyi rero abana burya bamwita umukozi koko. Ku mukozi burya ari umuntu ukorera igihembo. Wakora igihembo cy'umurezi. Yewe nticyaboneka koko. Oya koko. Kamwe mwatoreze ubu twababonera igihembo. Oya koko mwana wanje. Burya rero muri wese ntaba ari umukozi. Igihembo cye burya kiba mu ijuru nta handi. Ni koko umwana wanje ko kurera wese abarerera Imana. Abarimo bose bazaza mu ijuru mwana wanje. Ariko se kubwo kwa rugutaruka nawe uzigisha Ntwari. Oya, njye ntabwo nzigisha. Ubuzi ijuru. Araribuze. Mbese ubona nabishobora ko akazi ko kwigisha ngatinya? Mbona kanakomeye cyane. Se kwirirwa uvuga umunsi wose ejo kongera imyaka igashira indi gataha. Ndavuga se bakamuha amafaranga. Ndavuga bakamuha amafaranga mwana wa. Njye ntabwo nabivamo. Ko twirirwa ativugira ubusa tukarinda gusaza. Uzakora iki se? Njye nzakora mu isanduku kuzigama y'u Rwanda. Mu mafaranga? Oya nzaba nkora mu bipapuro gusa ntabwo nzayegera. Yo, ni wese uzajya uhemba abakozi umwana wa? Reka da, ntabwo ari jyewe. Burugumesitiri yigeze kutubwira ngo tuzazana amafaranga yo kubika muri ya sanduku iri muri komine. Bamwe numva ngo barayajanye. Ariko se mbaze umugabo abikira undi koko? Ubwo ndi yaguseka ngo wananiwe kwibikira. Uzakora muri yo muri komine se Ntwari? Nzakora muri Kigali. Ni nayo itegeka izindi zose. Niho nzakora. Ariko se tugarutse kuri kiriya kibazo so yabajije, hari umugabo ubikira undi koko? Ariko mbese muracyabishidikanya? Niko ruriya rusyo mujya gushesha amasaka. Musoni ntiyaruguza amafaranga bamugurije. Muri iyo sanduku. Yavuye muri iyo sanduku. Niko ejo bundi gihe Samvura bamuciye amafaranga mu rukiko. Ntabwo ubyibuka? Ntuzi ko yanyarutse maze akagenda akabikuza maze akishyura. Ntibari batangiye kumuha urwamenyo se bavuga ngo agiye kugurisha inka ze. Nibikira mu ihembe no mu mugano. Rega ingero ni nyinshi zigaragaza akamaro k'iyo sanduku. Ahubwo namwe mugira utwomora mujye munyaruka mu biti. Nibabike simbujije baba bafite ibyo babika. Niburira nayo kugura agacupa k'ugwagwa ngo ndabika. Komva se mubona yo kubitsa mukagwa. Sha urondorereza ubusa bukimara. Ndakubika ifaranga rimwe abandi babika amaraki. Udashobora kubitsa muri bike rero ntiyabitsa no muri byinshi. Yewe twaganiriye nibagirwa gutaha. Ndabona amasaha yigiyeyo ndatashye. Nibyo koko mwana wanje. Muraje mutaha kibona cyane. Ahubwo abantu bahindutse inyamaswa. Ngaho rero
murabeho ngaho ko nanjye ntagenda ejo nzagenda ejo bundi ndwari naguherekeze yewe ngaho urabeho nsuhurize mpambara cyane urabeho uti ndi muherukanye nsuhuriza Mukamana basubiza rwose bansuhurize imbabazi ubwira abandi ko ntagarutse kwimarisha kuko ntakiniraga igikombe mugenzi nkubwira ikigeni Ikinamico